Reka mbasuze kandi bifuriza kaze mwe mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica ku muyoboro wa Arena Media. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko muri amahoro. Amakuru yacu rero agenda yibanganda ku ngingo zigiye zitandukanye, kubivugwa hano mu karere kacu ku Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, tukambuka hakurya y'umugabane Afurika, no tukagenda tureba amakuru ari kugenda ahavugwa. Tugarutse rero ku makuru yacu mu buryo bw'inshamake, nuko RDF yavuze ku musirikare wayo wafatiwe mu Burundi. Ibyo turaje tubikurikirane turebe se uyu musirikare yafashwe kubera iki. Andi makuru ari kugenda avugwa hano mu ncamake nuko i Musanze hifashishwe drone kugira ngo hafatwe abagabo bamaze igihe bangiza imyaka y'abaturage ngo barimo gushaka amabuye ya zahabu. Andi makuru mu buryo bw'incamake ari kugenda avugwa hano hakurya mu karere k'ibiyaga bigari, nuko igihugu cya Uganda rwose umuyobozi cyangwa se umukandida mushya uzwi nka Bobi Wine kabisa wamamaye kuri iyo zina, ari kugenda avuga ko igihe kigeze ngo Museveni ave ku butegetsi. Tugarutse rero ku makuru yacu mu buryo bugiye burambuye, nuko RDF yavuze ku musirikare wayo wafatiwe mu Burundi. Nicyo cyatumye rero umusirikare afatwa. Itangazo uko ryakomeje kugenda ritangazwa, RDF yakomeje kugenda ivuga ko umusirikare wayo kabisa yafatiwe mu Burundi mu gihe ngo yaratwaye imodoka cyangwa se yararimo agenda akayoba, akaba yakambukiranya mu mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Igisirikare cy'u Rwanda rero cya RDF yavuze ko igiye gukoresha inzira ya diplomasi mu gukorana na guverinoma y'u Burundi kugira ngo umusirikari wayo usanzwe ari umushoferi Serija Sadiki Emmanuel watawe muri yombi n'igipolisi cy'u Burundi nyuma y'uko yayobye akambuka umupaka nyine wa Gasenyi Nemba uhuza u Rwanda n'u Burundi, agafatwa nyine akahita afungwa. Mu itangazo RDF yasohoye kuri tariki ya 24 Nzeri yatangaje ko uyu musirikari wayo Serija Sagiti mu itangazo RDF yatanze kuri tariki ya 24 Nzeri 2025 yatangaje ivuga ko umusirikari wayo Serija Sadiki Emmanuel akaba ari n'umushoferi nyine yatawe muri yombi cyangwa se yafashwe n'inzego z'u Burundi kubera ko yaratwaye ngo imodoka, hanyuma akaza kuyoba akabera kuri mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. Igipolisi cy'u Burundi kigahita kimufata kikamufunga nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Igisirikare cy'u Rwanda kikaba cyavuze cy'uko kizifashisha diplomasi nyine kugira ngo hakurikizwe amategeko kugira ngo uyu musirikare w'u Rwanda abashe kuba yagarurwa. Uko bakomeje kugenda rero bavuga cyangwa se uko itangazo ryakomeje kugenda rivuga, yakomeje avuga ko RDF yababajwe cyane n'iki gikorwa cyabereye ku mupaka uhuriweho n'u Rwanda n'u Burundi, ikaba izakoresha uburyo bwa diplomasi bushoboka bwose kugira ngo uyu musirikare nyine ave mu Burundi agarurwe mu Rwanda. Itangazo rya RDF rije rero rikurikirana n'itangazo ry'u Burundi rya gisirikare cy'u Burundi ryatangaje rivuga ko ryafunze uyu musirikare nyine w'u Rwanda Serija Sadiki Emmanuel yatawe muri yombi kubera ko nyine yafatiwe ku butaka bw'u Burundi. Mwakomeje kugenda mwumva yuko nubwo uyu musirikare nyine yafatiwe hano ku butaka bw'u Burundi, ku mpande zombi bakomeza kugenda batangaza ko nyine yaba yayobye. Ibyo rero ngo bakaba aribyo bashaka gukora iperereza kugira ngo barebe koko niba koko uyu musirikare yari yayobye, kugira ngo babone kuba bamurekura. Ngaho nguko rero nuko bimeze. Uyu musirikare akaba afungiwe nyine kuri sitasiyo ya gisirikare hano mu Burundi, hakaba hategerejwe ayo mategeko mpuzamahanga cyangwa se amategeko ya diplomasi kugira ngo uyu musirikare abashe kuba yagaruzwa. Andi makuru yacu mu buryo bugiye burambuye nuko hano Musanze kabisa hakomeje kugenda hifashishwa drone kugira ngo hafatwe abagabo bakomeje kwigishwa kenshi cyane, cyangwa se abaturage bakomeje kwigishwa bakababwira ko bakwiriye kureka ibikorwa bakora bitemewe n'amategeko. Polisi y'u Rwanda rero ikorera mu karere ka Musanze yifashishije drone yatahuye abacukuraga amabuye y'agaciro bikumvikana, hanyuma barangiza bakangiza n'imyaka y'abaturage nk'uko abaturage bakomeje kugenda babitangaza. Abo baturage rero bakaba abaturage 24 bakaba bamaze gufatwa kuri tariki ya 24 Nzeri 2025. Nyuma rero y'ibyo byose polisi ikakomeje kugenda itangaza ivuga yuko ibi bagomeje kugenda babitangaza babwira abaturage ko badakwiriye gukora ibintu bitanyuze mu mucyo cyangwa se bidaciye mu mategeko, cyangwa se badakwiriye kubikora batabifitiye uburenganzira. Niko polisi yakomeje kugenda itangaza ivuga ati abo baturage twarabigishije, abaturage twababwiye byose tubabwira ko ibi bikorwa badakwiye kubikora batabifitiye uburenganzira. Polisi rero ikaba yakomeje kugenda itangaza ko igihe cyose kabisa bazakomeza gukurikirana ibikorwa, hanyuma aba bantu bazajya bakomeza kugenda bafatwa harenze ku mategeko cyangwa se ku mabwiriza bakomeje kugenda bahabwa, bazajya bafungwa. Ngaho nguko rero niyo makuru bakomeje kugenda abatangaza. Polisi rero yakomeje avuga ati kurwanya ibikorwa nk'ibi birakomeje kandi twizera ko ntabwo tuzigera tubihagarika, kubera ko ibi bintu bishobora gukora amakimbirane hagati y'abaturage bishobora gukora amakimbirane. Avuga ati rero mukwiye kureka ibi bintu. Aba bafashwe rero uko ari 24 bakaba bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza kugira ngo bakurikiranwe hakurikijwe amategeko. Ngayo nguko abagabo bakaba barabwirijwe kenshi, bakaba barahuguwe ko badakwiriye kujya muri ibikorwa batabifitiye uburenganzira, ariko bakaba bakomeje kugenda babirengaho. Andi makuru
makuru ari kugenda avugwa kabisa hano muri Uganda nuko igihe cy'amatora cyogereje, ibintu rero bikaba byakomeje kugenda kabisa bivugwa n'abantu bagiye batandukanye. Hanyuma umunyapolitike we uzwi nka Bobi Wine, Robert nka Bobi Wine, ewana akaba yakomeje kugenda atangaza avuga ko igihe kigeze kugira ngo perezida wa Uganda aveho kandi aveho neza. Ibyo ngibyo akaba ari byo yakomeje kugenda atangaza. Umunyapolitike rero murabizi ko bwashije yiyamamaje akaba wa kabiri kuri tariki ya 23/2025 nyuma yo gutangaza kandidatire muri komisiyo y'igihugu y'amatora ya Uganda. Yakomeje kugenda avuga ko bikwiriye ko igihe kigeze ko ewana Uganda amatora yaba meza hatakomeje kuba habaho imirwano hagati y'abaturage. Yakomeje kugenda abwira Museveni amubwira ati kabisa igihe kirageze kugira ngo ibyo wubatse ewana bitazigera bisenyuka, ahubwo ukavaho neza kuko umaze igihe kinini. Umunyapolitiki rero cyangwa se umuyobozi umaze imyaka 40 ku butegetsi bwa Uganda ayobora. Hanyuma akaba akomeje kugenda abwirwa n'uyu Bobi Wine avuga ati igihe kirageze kugira ngo amatora yo muri Uganda azabe kandi azabe mu mucyo hakoreshejwe demokarasi, ntabyo kuvuga ngo hazabaho ubujura bw'amajwi. Ibyo byakomeje kugenda atangaza. Yakomeje rero agira ati urumva ko icyo dusaba atari ibintu byinshi kandi bigoye. Icya mbere nuko wareka aya matora akazaba mu mahoro aho kuba ibikorwa bya gisirikare. Biri kumvikana ko akomeje kugenda avuga ati amatora akwiye kuzaba ariko ntibibe ibikorwa bya gisirikare, ahubwo mukareka abaturage bagatora. Niko uyu mugabo cyangwa se umunyapolitiki Bobi Wine yakomeje kugenda avugwa. Bobi Wine rero wamamaye cyane mu muziki muri Uganda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu matora aheruka birumvikana niwe wegukanye umwanya wa kabiri, ibyo nakomeje kugenda bitangaza. Rero amatora ya Uganda akaba yitezwe mu mwaka wa 2026, ariko Bobi Wine akaba yakomeje kugenda avuga ati kabisa igihe kirageze kugira ngo ewana amatora abe mu buryo kandi mu buryo bwiza, mu buryo bwa diplomasi, hatabayeho kuba amatora yaba mu buryo butari diplomasi. Ngayo nguko rero niyo matangazo cyangwa se niyo makuru yakomeje kugenda atangaza. Mukomeze kugubwa neza rero kuri cyo munsi yarayunga.